Bog svima. Zanima li vas ko je ovaj Skodan frajer sa letka? Dođite 15. i 16. na Interliber, gdje vas očekujemo. Očekuje vas vesel i zabavan Elevator Trojac, gdje ćemo vam predstaviti knjigu Škole trenera, ali da ne pričam o knjizi ja, o knjizi će vam nešto reći autorica. Autorica Tihana. Autorica, ajde još jednom reci. Autorica. Možda postane stvarno ako kaže par puta. Napisala sam tu knjigu nakon više od 10 godina, kako sam to bajkovito rekla na letku, šećući bespućima formalnog i neformalnog obrazovanja, ali ozbiljno, dakle, puno iskustva, iza katedre, dakle, u formalnom obrazovanju, neformalnom obrazovanju, u Hrvatskoj, van Hrvatske, regija, Nizozemska. Trenerstvo je nešto što svi rade, ali o čemu niko ne priča. I iz moje prakse, ali i teorije, izašao je ovaj priručnik, odnosno knjiga Škola trenera, za one koji idu na edukaciju školu trenera, a i za one koje zanima rad s ljudima, kako napraviti seminar, priču, raditi s timom, trening, radionicu. To je to. Dođite se družiti s nama na Interliberu i pitajte nas sve što nas zanima. A mi ćemo vas pitati sve što nas ne zanima i zanima i burat ćemo svoj nos u uglje. Knjigu ćete moći kupiti po promotivnoj cijeni, to će biti u petak i u subotu, a u subotu se vidimo u 12 sati na radionici Gradim utvrdu snova, gdje ćemo graditi utvrdu snova putem legića. A tko će vas sve dočekati na Interliberu? Tihana i ja, ali imamo jedno posebno iznenađenje za vas, a to je naš najnoviji član tima. Samo da vas kratko pozdravi, a to je tema. Bog! Vidimo se sutra i preko sutra.